moya oyingcwele, moya yebo usizamazise, moya ngoba lamathamba afile, moya ogcwele lamathamba afile, futhi sewomile, futhi wethu kubaphile, wethu kubaphile, wethu kubaphile, moya abahlakazele, moya ogcwele abahlakazele, moya oyingcwele, moya ubenze baqoqeke, benze baqoqeke, imlilo wokuthanda, mlilo wokuthanda, mlilo wokuthanda, mlilo wokuthanda ke, mlilo wokuthanda ke, oqeda ukubanda, oqeda ukubanda, osengathi unganda, moya ingani lamathamba afile wona, lamathamba afile, uthi sewomile wona, uthi sewomile kubaphile, moya ogcwele, moya imlilo, mlilo wokuthanda ke, mlilo wokuthanda, oqeda ukubanda, oqeda ukubanda, sengathi unganda, moya ogcwele, siyabonga Nkosi khona inkosi lefanana nawe asemhlabeni ayalala yastela yakhohlwa ayayekelelana kodwa wena Nkosi unemusa nesihawu nathi uNkulunkulu wethu siyabonga Nkosi bana uNkulunkulu ofanana nawe longasiphathi njengekomacala nalongazivuzi njengekona kwethu siyabonga Nkosi nekhamba nathi eliviki inhliziyo yethu yabonga Nkosi ukuthi sibuyisele endaweni lapho bosifuna khona ngokungathi ufuna ikhwaya kanti ufuna thina sonke lesifuna kufike sifile siyatibongela Nkosi nekuphumelela siyatithaka ngemandla nangentikhwepha kodwa by your grace Nkosi wendile satokuva lokunye sihamba sikukhohlwe endleleni lokunye sihambe Nkosi sikuyekela sibona labanye lokunye Nkulunkulu sikuthalalisele kodwa wena ngoba Nkosi ubekile lokuthi asibe ngcwele ngoba wena ungcwele siyatibongela Nkosi nekuphinza lamaviki kithi singakendlule emhlabeni siyatithandazela Nkosi egameni likaJesu haleluya siyatinikela kuwe wena wedwa losatiko wena wedwa lositune masu lamahle ngekuphila kwethu siyatinikela Nkosi esandleni sakho sakhe sende lento lofuna sibe ngiyo haleluya nalobo uyibhekile ukuthi ngabe singiyo ngalesikhathi babe wethu loyingcwele siyabonga Nkosi siyala lo moya haleluya wekubanza siyala lo moya wekwenda kungathi Nkosi kutele sikuvile kanti sikuvile babe wethu loyingcwele siyatinikela Nkosi kuwe silingisa Nkosi lo mbhali lathi sakhe dala lobusha nalobe kungekho kithi nalobe kukhona lokulahlekile siyatithandazela Nkosi seni
Nakulentsambama yanamuhla ngiyabingelela kubabe mfundisi babegule. Special greetings to the pastor. Pastor Gule. Isikhuluma singisi babegule wasishiya sasodwa sithi Pastor Gule. Siyabingelela kubabe mfundisi egameni lika Jesu. So shito babe ngikhambule ukuthi siyambonga uNkulunkulu lo bagcinile. Bahamba baphila phinze babe abuye aphila. Ngumusa bazalwane. Khamba uye somewhere phinze ubuye uphila. Ngoba emadimoni ahlala alwa. Awanendzaba ne distance. Nalokuthi nje aphile naye physically. Ngoba lenye attack nje vele nje ifike la emtimbeni. Siyabonga kakhulu babe kuba khona kwakho. Sengidabaceba nokuthi bebangiphethe kanjani. Boma ke Hilary. Bese ngimangane nje mfundisi uyakubuya nini Nkosi yami ngafa. Lo sowukhona ke baboma usekukahle. Haleluya ngibone nemkhokheli ngibona ngesimaye semkhokheli ukuthi ukhona. Haleluya. Siyabonga siyabingelela nangimake mfundisi i-leadership yalana ekhaya abo babe bomake tinfombi tinsizwa nekhwaya egameni lika Jesu. Sibingelela nabhuti lo shayela keyboard. Haleluya. Siyambonga Jesu lokudluthulisile mnakethu. Uthi ube khona namuhla. Amen. Ngisasinzisiwe bazalwane Jesu uyinkosi. Nanamuhla. Ngisacela sishayele praise team Tandla. Uyathi kuhlabela kwabakufanani nekwaManday. Kusho ukuthi bayive kahle lendzaba yengoma yayitolo. Bengibabuka akufani bazalwana kufuneka umuntu umdlela umona nakende kahle. Funa umuntu umdumise so that nangaka kende kahle utokhona kumcorrecta. Siyabonga praise team. Niqhubeke khona lapho dithando tabo. Futhi labangijabulise ngako basheshe bafike ngesikhathi namuhla. Asikeme isamela bona. Ngoba lendzaba yalapha inkonzo. Ifanana nanaye kushaya lapha ikeyboard. Nayo inkonzo kufuna labazalwane bathi ukuthi inkonzo sikhonda libandla. Kufuna sifike kuqala libandla lingakefiki. Lithi nalifika ibandla likhanze sesilapha eTulu. Babavele nje bafika bonke kanye bathi zwi. Nalababuye emsebenzini ngathi noma babalekile phela ngende anikabaleki niphuma kahle bazalwane. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Neke ukuthi usigcinile ke sesiphindze sokhona in our last evening service. Amen. Ngoba kusasa kuta emachoir members only angithi ngendela lokuthi Nkosami nalabazalwane labapheja kucala Tuesday bangakhanzi lutho kungabaphinzi. Kusasa kutabe kunechoir yodwana sto qhubeka kunanga umcimbi wala. Amen. Stabe silungisa lo mcimbi wala in preparation for Sunday ngoba futhi nakuke kuqala ne Sunday school rally ke bazalwane. Kusho ukuthi ke bazalwane labanye Nkosami laba vocal ntontoni bangaphumula kusasa. Tsineke kwaya sidabe sikhona. Nalabo ke bazalwane labafise ukudinikela ekhwayeni siyacela lokuthi babe khona kusasa. Haleluya. Hey Nkosi yami. Yabona ndlela bangakhaya ungathi nje sengithi khwaya. Praise team. Ungathi ngiphinze lengoma solihlethi. Lethi sengiyamethemba lowo owanikelwa le ekothangezo ezono zam nezabantubo okay sengiyamethemba alowo owanike ole ekothangezo esono zam
Yabona keyboard man ungathi ngabe ungifakela ibeat inkinga. Sithi sifika la neassemblies ukhona la sibuya khona. Hallelujah. Amen. Ilona lithemba alami ngonke ongena ngalo le ngohuba nezigugu nam ngibongelo nanje yayilona nalali ithemba konke ongena ngale ngohuba nezigugu nam Nkosi yami. Hallelujah. Hey Nkosi yami. Hey. Uyangisuka lo mhlabeleni Nkosi yami. Hayi ngobe ngiyamethemba. Hallelujah. Ngobe ngiyamethemba lona lo wanikele. Wethembekile. Uyathi bazalwane namhlanje ekuseni. Bengangathandazi nje nekuthandaza. Akhumbula nenzaba lesikhuluma iDolo. Lena yekumbonga uNkulunkulu for what he has done for us. Lena lesithi akufuna sihambe siphoze. Sibale tibusiso. Yaphindze yabuya lendzaba ukuthi uyathi uNkulunkulu sifanele kumbonga. Hey bazalwane. Uyathi sifanele kumbonga lokho kusende sikhonde like crazy. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Lenzaba yakubona ukuthi uNkulunkulu kwendeleni uthi noma sawufuna kuhlehlela emvuthi kodwa ngingaqala mina bangahlehla bonke hayi mina, because I remember what the Lord has done. So I will never go back. I will never go back. And uyathi abazalwane ngifuna khona ukucosha phambi kwenu. Ithi nayifika lenzaba lena appreciate kwafika nekhaphulo yakakunene. Yena babe kunene yena lo mncane. Nana ibaby yakhe. Kwafika bona. Uyathi abazalwane ngiyangibanake labazalwane ababili la bayakhona. And eThabantja beswele. They are always there. Mineka, I'm one person. I don't believe ekutheni wena sesingosikhona ngiyawumela sekune casket la bese bazalwane silahlekele sesingosikhona ngibe ngazange sengikutshela uphila. Zange sengikutshela uphila. I usually tell them ngithi uyathi bazalwane ihlela leni khonda ngayo niyayidla hlitiyo yami. Yakhonda le couple le. And yesterday mangibikelela baba Nene, do you know what I discovered? Baba Nene ukhulumisa kwababe obhihleda. Nguye nje. Ubaba bathi mina uthi umsuthu ngithi nabakithi
ngivusela ngibabe open noma ngithi yebo bhuti wami ngiyaphila kunene unjani wena yaphila msuthu ha that's what I discovered yesterday. So uyathi nayifika le couple kwafika le nto yokuthi ngishido itolo babe kunene ude sizathu vele sekungambonga uNkulunkulu wamzama ngebaby lenje ungahlala ungakhondi wena inkosi izame nje ngeultramel lenje lothi nomkhamela to Aisha no hayi wathatha bhuti that is God's grace umuntu longeka kuhluphe lo lala kahle kuze kuse yabazalwane that is God's grace. That is God's grace bangcwele. That is God's grace. Alale kahle futhi akhonde tonke tinkonzo. Akhona kwenda nemsebenzi waNkulunkulu. Ede reservation ukuthi hey ntathi ngiyaqhubeka kube neliso lelingibukako. Noma ngithi ngiyabuya ekhaya ngikhanzele ethwele. Litane sangotho ukuthi wena sona ubuyile enkonzweni. Kanti ngoba wetfana yini? Wabantwana sakudela abanye yabazalwane igrace siboyibonga akhonde kamnanzi nje kube mnanzi awende onke ama duties aqede that is God's grace utihlalele kamnanzi ekhaya lakho batihlalele kamnanzi nabayethaba nje nabe basishona futhi bahambe ngengquma ngeke bahlale bangamkhondi futhi bengcela phe office lami and nabangcala phapha bese bayalungisana ngathi noma basuke bahawukisela mina yini bento ngathi bayalungisana la office sengababona nje ngathi suke bahawukisana mina ukuthi he uyedwa thina idara hallelujah yabazalwane the peace which we have emakhaya is God's grace lamanye amakhaya are toxic to an extent that bese bantwana baba affected even at school lokwakuthi bazalwane sihleti ngekuthula umusa waNkulunkulu lokufuna usende sikhonde uNkulunkulu ungathi siphili kahle amen uwesingena uhlabelele ekhwayeni sanibonani boshonga botemanzi badali bami abakehluki nje kunaba bakamkhonda abekehluki kuba bevlakade namakevlakade ngisho nabadali bami bakasho always still at their age that is God's grace Nkosi yami uNkulunkulu wami akasiside uNkulunkulu yabazalwane angithi la ekhwayeni si emphasize indzaba yebungcwele kuthi kuze ingoma isihambele kahle kufuna sibe holy hayi kufuna sibe ngcwele ngayo yonke indlela le ndzaba yebungcwele kufuna noma silane ekhwayeni simanthombadana siyini simanthombadana sibonga uNkulunkulu lokwakuthi lendzaba yeholiness yalana ekhwayeni ithi uma nginthombadana angibi ngishikwako indlelo yebayeni bonga nje uNkulunkulu simbonga uNkulunkulu uyabona simkhonde ungathi asiphili kahle ngoba sibonga lokuthi uJesu wasenda sangabi boshikwako indlelo yebayeni ema 2000 akaniva akusithi ilwimi bazalwane Siswati nje shikwako indlelo yani yebayeni lokungcwele bekhwaya phamba lapho nalokuthi ngihlala ngibonga uNkulunkulu ahlale nje sisikhwini abengisikhwini aze abengaka ngilendzaba yekwakuthi ithi iholiness noma ngabe ngake ngaba but ngase ngathi Jesu ngiyakwamukela akunamuntu lotophinza ngento indlelo yakhe ebayeni akunamuntu akayuphinze bungcwele bekhwaya phamba lapho sengitosite ema 2000 uma kuyolotsholwa
Yolojola baye bathenge snef nesibona snef le nto labayendako ngumdlalo nje wekokuthi sesitawudlelana bakhoti sesiyifamily sesibambisene sengakhona kusuka kakho ngihambe ngiyoqela luswayi o nakunenkinga ngithi awumkhoti kunje into le endiwa konke kuyakuthi ngalotshelwa kucedwe phela ungasiboni simela siyakwati kulobolana kulobolisa sibo andi lekhaya sibo andi abazalwane angithi nalendzaba yokuthi nje sengiphuma ngiyeka amanzini iphindze buye kanti bekuhlala embabani ngulokuba ngiandi ngoba livangela kufuna uvuthela pulpit kanti kunesimo ekhaya kufuna ukubhalansise lento ukuze livangela lakho ntovakala so siyalobolisa sinakufanele silobole bese sibabo andi now kuyakuthi kungaceda ke bese sekhishwa lesnef sihanjiswe around angithi ngihlede erondweni asivule sakathi akusho ukuthi uyabhema awubhema uthi nje wena ungathi uyabhema laba bhema mbamba badrose mbamba ke yabo bathi ethi liyathimlisa mkhodi shothi ayili right leligwayi anike lomunye naye athi hawu umkhodi awukalifaka kahle alithimlisi phindze ihambe nendlela oyijike lonke leli rondo labanye bathi liyathimlisa labanye bathi alithimlisi ngishikwa konke indlela eyebayeni wonke umuntu uthi uyathimlisa lomnye athi alithimlisi wonke umuntu uyakubamba athi uyathimlisa uthimlisa hawu Jesu sibonga insindziso leyasenda simantfombatana kungahambe kuthiwa siyathimlisa noma sithimlisi hawu Jesu. That is why bantu labasha lendzaba yensindziso nina nibe fortunate navele nadalelwa ngosami la ensindzisweni size sifise nathi ukuthi kube manje savele sathola nali ligolide ligolide lele nalithola ningangithathi ukuthi it's outdated, it's for your own good lokungabi ngishikwako hawu lo bhuti uyathimlisa kulo akathimlisi uyathi hayi wasindziswa Nkosi yami awubi nje awubi indlelo yemuntu laphela nje kuba indlelo yemuntu especially nasihlabelele kwaye ngeke uhamba uba indlelo. Oh my God, hallelujah. So kufuna uthi na uhlabelela uphindze ubonge naloko ukuthi uJesu noma engake ngadlula esonweni kodwa naku sengila ongisabhemisa umuntu asibhemisane nje thina kwaye mfethu ngithethe ukuthi asibhemisane nje asilude. Hallelujah. Wasindziswa nje ungena sonke asibhemisane fanane naleti insizwa omayibonga nato kufuneka timbonge nje uNkulunkulu ukuthi njalo kunje sihlabelela nato nakuthi expect holiness does not apply to girls only, even asetinsizweni lesihlabela nato khoyena nato Nkosami kufuneka tikwati kubamba kahle tibhamu tato singahlabeli nensizwa lehlulwa sibhamsayo. Hayi Nkosi yami siyahlabela insizwa sikhona khona la khwena insizwa sayibona lihuhu nje seyikhipha sibhamfahla ngenhlavu yonke ilihuhu wakwalibona lihuhu tshulwa wena ngoba ihuhu bhutshita ngenyango nje but awuna insizwa hawu ihambe edolobheni ibone nalihuhu nje lethi uhulu yendlula nesibhamu insizwa njani manje phindze futhi kwendlula umgololo nesibhamu yena bakithi tawuphela tinhlavu kama ungaligundvane liyatendlulela nje kusabethi yey akudlalwa ngetinhlavu hamba udubula amahuhu nemigololo nemagundvane sahlabelana watinhlavu takho atihlale kuwe mayibongwe ngoba yeti nyamatane lokutofuna uyishaye kanye lali polithi nya die once. And kwayona leyo nyamatane ukuze uyidubule kuqala kufuneka sithe sonke unikwe official kuthiwa me nanyamatane hamba uyidubule ngokuthanza kwakho. Hallelujah. Hey Jesu. Hey ngikuphi la ngisekhwaye noma ngikuphi? Lele
unikwa official. Nami ngiyekele emakhwaya ngithe mayibongwe umntana bhuti sekunjalo yona kunyamatana. Sigcwale silibandla sigcwale sithi phihli sitobuka mayibongwe anikwa inyamatana. Udayidubula ngethanda ke kwakhe. Nami ngiyekele emakhwaya ngixolise nangabe leyo mshado oqondzana neweekend yamayibonga ngishada ngithi ngiyaxolisa bazalwane siqaleni Monday. I must come and be a witness of insizwa lesihambele kamnanzi. Ingene Nkosi yami isivisa umshado weluhlu. Ithi nangena kuthi khihli kwehla nje ngekhehle lizulu lifakazele bungcwele bakhe. Noma intombatana ingena lizulu lifakaze bungcwele. Sihlabelana bekhweni babengcwele baze babangcwele ngisho bashada. Hey Jesu. Ngoba ngiyeda emshadweni womuntu lohambe kahle. Ngimise emakhwaya ngitofakaza. Lo ngakadubule mahuhu. Bese sothi awuna lihuhu lami sengidubulele. Salubusisa busisa babegule senafa kubusisa. Busisa nalihuhu lamfundisi vele sengidubulile. Jesus Christ. Afuna ngoba nawahambe kahle ngiyamise emakhwaya. Last year towards the end of the year ngaya enhlazathi ekulokhali yababe Mkhumane ngihlabela isikhwaya yentombatana lehambe kahle sihlabela naye ekhwaya. Uthi lo sis uya avakashela Swatini ngama conventions. It was 2 years before I engage. Uthi lo sisi uyathi sizanele ngifuna the day ngishada uthi utohlabela isikhwaya. Uma ngabe inkosi yangizama angisho uhlala uthi inkosi ezamana nangabe yangizama ngithi mntana kethu uyabona the way uphila ngakhona insindiso ngiyawukuda. Don't worry ngiyawufika. Ya 2 years down the line sizanele seyingizamile. Ngathi washa sengizamile. Washeshe wangitshela idate. Ngameka sure ukuthi le besiqondzana nayo. Ngithi Nkosi amfundisi sami ngicela kumane ngiqale Tuesday. Ngobe ngisoshadisa umuntu losihambele kamnanzi. Sikhwaya. Ngashona enhlazathi. Ngashadisa Nkosi ngayoba witness yalo mshado. Lenzaba yebungcwele thina emakhwaya members akufuneki sishe libandla nasishada sifuqwe. Uthi ungena noma kuthi salahamba saphumula asabayambona ngale. Uthi ungena sibe sikhuma umhlabathi. Hallelujah. Sikhuma ini umhlaba. And into lesitago thina ngosambantu labasha especially la kuma 2000 ngulendzaba yekukhonda kuyakhondwa. Bantu labasha lenzaba yokukhonda ayisingene isingene njenge cellphone. Indzaba nje konda ayikungene njenge cellphone. Ngene njenge TikTok. Indzaba yekhona ayifane nje na TikTok. Ngoba lana ekukhondeni futhi hayi singakhethi tinkonzo. Tonke tinkonzo the benefit yethu. Ngoba kulendlela uhamba ngakuthi utihlele wona iBhayibheli utifundzele ukhonde uve konke kuyakubalansisa. Hallelujah. Kuze sitohamba kahle. Hallelujah. Manje lenzaba yebungcwele bazalwane vele ukude lenye indlela ihamba lapho and ukuze ungancengwa usitwa kuloko ukuthi ubuke ukuthi Nkosi ubuyaphi nami. Ubuyaphi nami somandla ubuyaphi uthi sisifikile nakathandaza ukuthi lenzaba besithi ekhwaya kanti ekusifikise ezulwini. Yakuthi sifike ezulwini ngoba akusho ukuthi lokulesikusho sikusho kukhwaya member only. Uma sithi nje sibangcwele akusiloko ukuthi angithinta angiphatha kodwa umlomo wakho Nkosi yami kube ngathi udosa hlahla lemgqobhe. Sitolungisa lento letongenda kwakuthi ngimane uNkulunkulu ngimbone ngitihlambulule ngitigeze.
namhlanje sitawuthi valapha nalapha 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 almost a summary yendzaba yekhwaya, but le summary lenkulu kakhulu ngunaye bungcwele, ngunaye ukuthi ubesho ukuthi wabhajatiswa ngamoya longcwele shwele Jesu. Holy Spirit bazalwane, nangaba ubhajatiswanga vele utsho ukuthi angibhajatiswanga, ngoba Holy Spirit ngiyena akhuluma nawe kuze singasokoli ngawe. Make sure ukuthi Nkosi uyamati bese daily uthi mgcwalisi. Sisokola kangaka nje kulendzaba yamoya ongcwele, ngangaba sisokola ngoba the Holy Spirit iyakhuluma. So ke bazalwane, lendzaba yakho konke ilana nje ebungcweleni, bese futhi Inkosi yami ilana emthandazweni. Kwaya angeke silunge singathandazi, noma singapractice sibe nemavi etinyoni. La mavi etinyoni asekelwa ngumthandazo. Lo mthandazo wanda lokuthi uma sesikhipha leli vi lenyoni lingahambi lodwa, kuphuma livi lalibuya kumuntu uNkulunkulu lacedzile ngaye. We cannot afford kungathandazi kanti siyashumayela. Kushumayela kuhambisana nemthandazo. So akukakameli kokuthi Monday kuprayer noma ngathwala ibandla lokho alikho, ikhwaya kumele ibe semthandazweni. Ikhwaya kumele ibe semthandazweni bazalwane. Imele kuthandaza. Yabona kuthandaza ukwenta nalokuthi khona nekubeketela all the characters la khona la nekhwayeni. Wabeketelele onke ngoba uqale uNkulunkulu wasebenta wena kwakuthi ube nenhlitiyo ye-accepta every person. Ungatikhanzi ungcwele ngoba nawe nami before God I'm not perfect, but uyangibeketelela. Akwendeka ureject umthandazo, akwendeka ngibalisela athi wena zalele ngakho nguphendvule ngoba unje akwefiki kulevel yami uvele angiphendvule. Ufundzisa mina ukuthi ngikhona kumbeketelela lomunye umzalwane. Kukuba simanga ngalesikhathi umzalwane sekangcwele kakhulu angakhona ukubeketelela nankosi yami lo sengakafiki kule level. Ngoba noma uNkulunkulu angakelefetha ube very high spiritual, kukhona labakubeketelele. Nangu useta mbeketelele wota naye, utawufika naye. Utawufika noma ngaba nengane utawufika, ungahlupheki ngoba nawe wabeketelelwa nengane yakho waze waba right. Hallelujah. Asimbeketelele utawufika. Njengaloku ekhwayeni ke sihlabela nabo nje babancane nabayena kaya ema-teenagers. They make a lot of mistakes bazalwane. They make a lot of mistakes. Asibese siyabacubula wena uyathi ngeke sikhona le November 2000 boom nalona simcubula phumani ngeke bantwana nitasihlanyisa. Angesihlanyiswe bantwana ekhaya siphinze sihlanyiswe bantwana esontweni. Hlalani phasi nitasihlanyisa boom. Nawe phuma mlandzele mayibonga bonke la banganyana bakho phuma nabo. Yathi sibadzala sitawuphathwa ama-BP sibadzala kanti i-BP yakuphatha nje ngisho ungahlanyiswa ngumntwana wasenkonzweni ikusukele nje. Hallelujah. Kukubitana kwakuthi in all the mistakes that they make thina sibe ma-parents sikhiphela uthando. Yalibona lathando lelithi iBhayibheli lisibekela inqwaba yetolo. Nalo lengikhona kokubeketelela wami umfana. Nalona lolana enkonzweni wami. Ulethwa uNkulunkulu ukuthi ngimthanze. Nayo atofika le. Futhi lama 2000 langa avamile lokuthi naswakhuta abe rebellious. Aqala kubuka ukuthi ngibani lo ngikhutako. Does she know me? Uyathi usengafunza phi? Ngiyafunza eWoreford. Ubathe uthi ewele Woreford. Phela laba basasho ukuthi water. Bathi wore. Eva nga antisa wami lekhaya. Wore. Auntie wore. Ngithi mfana bhuti so engiwore. What is saying?
And so it's water. No, auntie, it's not water. It's water. Grade 3 loyo. Angivela. Laba bawore. Kufuna sibabeketelele nalo wore. Nesingisi sabo lesikhulu. Sibathanze khona lapha kuwore. Sithi ke bathi lo wore akanathwa kanje. Na indlela yokwanatha lamanti siswami noma bhuti wami. Kuze nabo batofika lala sikhona khona. Singasho ukuthi asifuna ukuphathiswa inhloko ngini. Vele nase singasaphathiswa inhloko ngibo, sitabathatha phela abantu asiphathisa inhloko. Funa basiphathise bese thina sibaniketa uthando sesishishimba nabo. Sibatshela kahle ngethando ukuthi indzaba yensinziso ihamba kanje akutjolwa jolwa nje. Kuthi nasiyetha abantu it's a social gathering. La siyomitha khona. Cha, ayihambi. These are the disadvantages. But no, they don't understand. It's time for dating. Hey, date yabhadalela mfana lethu. Akuna date yamahhala. Iyabhadalela. Ngobe nasubuya la ubuya ku dating, ubhadele uyasihisha. Siyeva ukuthi khona lo bhadalela idate. Usambiyo as date lana nje. Siyahlala simele inkosi ukuthi yawusikhumbula ngalelinye ilanga. Futhi na engakakhumbuli awufi. Awuhlani. Uba normal nje njengasizanele. Ni very normal la ngikhumbula inkosi kuze kube nyalo sengathi 50 something. So la ngikhumbula ngihlani. Normal nje. Ngoba bese no, I can't. Nah. I've got to get married. Get married with who? Sakhuluma singisi. Ngoba emshadweni kude singisi khona siswati nje. Bonza phasi. Nali ibhodo la phasi. Utaba uthi down, akuna down kuyabondwa phasi. Kubaswa phasi. Uyabona ukuthi bazalwane thina lesihlabela ekhwayeni sibadala, we still have an assignment yanaba labancane. Ngoba sifika singaka nathi khona labathi khandla ngathi. So lento it's a two-way thing. Nabo abavume kukhorekithwa. Sambe na ngoba liqiniso lithi angeke kulunge khwayeni sihlabele sibe sodwana nabogogo simelana. Ngoba itahamba inkosi isiphungula nje. Isiphungula. Kusho ukuthi saze saphunguleka sonke kwesala kude khwaya. Ngoba sehlulekile to embrace the young ones. Kufuneka khwayeni babe khona. Basiye ukuthi no, this song onke amalanga sibe imangaliso. Onke amalanga it's Gideon. No, we've got to change this. He's worthy, trustworthy, almighty, create. Singene singasho ukuthi yini ke lokho. Ingoma tabo tema 2000. Sithi hallelujah. Singene bogogo sona sithi hallelujah. Hallelujah. Sitho sekhona lapho bazalwane lenzaba yehlabelele khwayeni uphindze ube ngumtali. Uqedza ingoma uphindze futhi uthanda ube ngumtali ubeketele uyathi umuntu nawumthanda it's very easy to correct her or him. Ungaqhamuki sonto umehlela nje ngalesikhathi endekabi. Ngobe wamehlela naye uyakwehlela. Bese uthi lo mntana akanambeko unaye ngowe lo arouse the spirit of anger. Come here Demakhosi. Come Demakhosi. Come sisi. Uyakubona ukuthi kusebuncane. Uyakubona. Yena Demakhosi samele. Yena Demakhosi. Lento lena yendiwa la sontweni. Akumele ucethe. That's okay, fine, I hear you. Ukwatubile lo mntwana uyangikhuluma umuntu othi he hear me. Yi aka ena. Ngulendlela ngehle ngayo kuyo. Kanti once ngabuild a relationship naye Demakhosi. Awusedle girl. Athi ukuthi yosizanele ngithatha futhi azathi akayuka ngithethise kani ngiyamjikela esiswini. Njengekudla kwakangwane ngijika kushube kube kubi Demakhosi. Sawunani? Yini friend yakho? Angivana nje yakho mina ngiyatrabhana. Abona ukuthi kuyashuba. Niyayizwa basadone lento ngisho.
We have to love them kakhulu, sibathanda kakhulu kunekuba reprimanda kakhulu. Siyabathanda kakhulu, it's very easy to correct them. Esikhwaya lendzaba yekhwaya bazalwane iyinkonzo lenkulu. Futhi noma sengasamboni, sawuphi, sawuyephi. Uthi uJoko, oh sayajola wena. Ngiyakutshela noma ngabe bese kunemkhabe ufuna kumvuma umthatha. Ha, ungikhetshile. Ungikhetshile. Hey, wangikhetha sizanele ngeke angisavumi. Hallelujah. Ngoba nabo sifuna babe ngcwele. Hallelujah. Sifuna babe njani? Lendzaba ye-holiness ithi I care even for someone naye ahambe bungcweleni. Uma ngabe mina sengikhanyiselekile ngabungcwele angingamshiyi lona losahle awa aphindze avuka. Nkosi yami nine bakamoya mbuyiseni. Sisiyakubuyisa ngoba sibantu bakamoya. Asisho ukuthi naye uwa kakhulu. Waphike buwa uphike buwa aphindze futhi abuye. Anyamalala aphindze futhi abuye. Angithi lento iphindze futhi hambisane ne-background. Kunema spirits families. Noma sekamthanza Jesu, but iphindze ivuke lento yasekhaya. Yakwakuthi ke thina Nkosi yami siswelo nje sithi, awu Jesu koja maye koja kumadima. Namhla khona kusasa akekho, namhla khona koja Jesu sita mina. Ngihambe naye kanjalo. My God, hallelujah. Then ke bazalwane lokunye ke bazalwane ngona ngenza balena ukuthi ingilena yekuthi a choir member must be committed in all church activities. Sake sayikhuluma ngiyayiphinza futhi angithi sekunalabasha. Once nje wahlabele ekhwayeni, there's no church activity leyendekako ungabibikho. Unless for a solid reason. Lenzaba yekuba committed ku church activity ithi once God, angithi God vele. Sengibekise ngithi bekhetha ikomiti angithi siyathandaza. Siyathandaza imvelo. Siyathandaza imvelo. Okay. Angivuma ke ngithi siyathandaza. Angithi ke sithandazile. Dokhethwa ikomiti. Bese ke uNkulunkulu uyatendelela abantu benhlito yakhe. Once God entrusts you with a certain assignment for the church, excellence is the standard. Lenzaba yakuba committed ku church activity ithi uNkulunkulu nje la wakunika into lesithe wathi mina mntwana cela ungendele nawo. Bambi excellence ngoba kuneliso lelibukako. Ungathi-khiphe eceleni nakufika emsebenzini wenkosi unikete into yokuthi yende Nkosi. Ungathi-khiphe eceleni wena ungathi wendela Jesu uphambi kwakhe Nkosi yami. Maya kubuhlungu bazalwane, ayikho into lebuhlungu njengekuthi emisebenzini yethu we excel. But uma sekufika entweni yaNkulunkulu, awu Nkosi yami, siyenda nje kanile misebenzi siphiwe uNkulunkulu. Lona lo siphi imisebenzi uma sofanele thina sendele yena, sende nje. Athi umuntu nakangimabhalane uNkulunkulu wami Jesu, uphathe emabhalane. Labhalane kunjani? Hey Nkosi yami. Angithi le church activity, besides being elected in the committee, once you're elected in the committee, you attend all angithi. Besides that, now uyakhonda all services. Kungathiwa nakuthiwa kuyokhondwa kunenyanga yemadoda awukho. Wena mthulu omusha lo insizwa. Lo ngumayibongwe akekho. Uyahlupheka phela mayibongwe ngiandu wakhe vele. Ukuthi umuntu ehlupheka nje ngamayibongwe into ngitshela le. Akekho mayibongwe. Kuthitwa kunenyanga yemadoda akekho.
but the very mayibonga ujake ke emission uyokwendana emission angaqali ukukhonda nyalo asisemusha kube buhlungu bazalwane kube buhlungu bengisenyangeni phela mina yabo baba Saturday lapha ezulwini bengile etiyena ngithi kwathiwa kunenyanga ngithi njengalokho kube benkamanzini bengitakuye enyangeni so ke ngisuka nebazali etiyeni saya enyangeni ezulwini ngabe sengiyahla I'm one person who's very observant ahlala ngabuka ngathi Jesu where are the young people they were not there bantu nje abasha abathensisa begcwele bobaba ngabuka nje ngathi uNkulunkulu wami Jesu somandla ngabuka ke ngisho sekureport seba reporta bobabe bami ngabuka nganake ma report ngabuka nokuthi afakwe ngabuka lama report sukuma mabhalana do reported imbabane ngiyabhekisa amabhutshero mangithiwa kethi do reported imbabane ebhutshero utenyanga do reported imbabane ngithi ngibekisa ngaye ngobe wakithi angenzi yethu do reported imbabane phethe le report kanje a whole teacher lathi nathi mefuthi good morning sir but nathi mefu ne report lizula lisho ukuthi good morning sir funa balance aphinza abuya tohlabela la ekhwayeni abanye bawaqapha awuqaphe lapha ku report qaphe manje ku report before uyocapha nathi ekhwayeni ungasihlazi sewehle ekhwayeni uyo reporter lapha phinza uhlabele nathi whole teach so uphethe ngibekisa ngani phethe report uyofunda asukume ayelapha ngembili bazalwane sengitofunda report phela wanda nje bhodwa ireport yasembabane obabe basembabane bang 120 banibani bese ngiyagucuka mina sisimasethi ngobe ngiyabala ngithi 1 2 3 4 uthe 100 bani tinsizwa letingaka ngiphinze ugucuka nginamazethi ngithi 1 2 ngathi ngabukweqile ke lokho wangakusho haleluya asho acethe asuke futhi yena bhuti Jerome abephethe kanje le report angenza asuke futhi yena bhuti Jerome ahamba yonika organize imaki Jesu kubhandwa kupedolobheni ngakhambili ibhandile aphinza abuya nokuphanatha amanzi athi balala ngezisu akakalali ngani ngesisu akho abhinda le report Lord help us uNkulunkulu nosendela kangaka bazalwane masesendela yena sithi khiphe eqaleni yesaba mina haleluya angithi lokumnanzi I have served in all committees from weekly to where I am today and esikhathini sembokhanza ukuthi ngamabhalana kuncane la bangingitheleti khona yey ngakho excellence bona kethu and le excellence ngangiqala ngisasengithishela esikolweni ngikhava hamba kamanzini ebandleni ngoba lenzaba yokuthi bazalwane ngitamkhonda uNkulunkulu angithi nje ngalesikhathi le report inje
mina ngibuka umkhulu wami ngithi sikone akambona ubhuti aphuma nereport lenjena yangithishela. Ngibuka amedemo kakhe mina njengalo kwafunza ababengikhambula hawu umkhulu wami umyekele nje bhuti ohamba nereport lenjena angithi okay asimekele kumkhulu wami bese kuba nabosisi enkosini khathalela kwenkosi kodwa uyambona babe kunene nakade kwenda timemetelo uta neliphepha linjadi ibhale ephepheni khathalela kwenkosi yambuka nje uyafunda uyacetha uthini kuwe kana khathalela kwenkosi ngoba indaba ekhathalela kwenkosi ithi unaka everything in the church, everything, as long as sihlabela nawe ekhwayeni liso lakho linaka yonke into enkonzweni because we are assistant pastors. Nanginento lengahambi kahle you stand up and correct it kahle uvele uyende wena ungadzini ukuthi ucele sicela usende go to Manzini my local church yokubuka emabhuku abobabe leadership athengwa ngimi ngiye eClicks ngiyofuna the best cover ngiwakhave ngale cover ngibisi plastic cover ngithi ngitsheleni bobabe ani basho ngibhale la ngekhathi ngibanike nangemakhwayeni ngabona emafayela lamahle ngithi lonkafanele bobabe lenkonzweni kodwa ufaka into tenkonzo ngithe ngifaka iplastic manje sizanele malini na angidingi imali ngidingi expenditure thenga emafana ngiyakhonda as a girl in the local church ngeke ngibukele bobabe bami baphethe ema-exercise abhalwe Croxley ngikhona ntombadana nangi-Croxley kepha ngithi ngikhathalela kwenkosi ngiphinde futhi ngibuyela ngitobhithisa ikhwaya ngibabuka bobabe angithi esikolweni ngangikhava ema-inspectors abe proud ukuthi t-shirt kumele akhave kanje njani sengifike endlini enkosi ngingendi the same thing njani kukuhlabela ekhwayeni akusikule ukuthi sitohlabela labazalwane siba observant ngayo yonke into yenkonzo because we are assistant pastors sifuna yonke into yenkonzweni ime kahle ngaphandle kokucelwa kuthi nje nangemanali washinaliya kuphela elibhetri naliya ubone ephelile boba bebemadikoni ngabe babonileni ukuthi libhetri liphelile expenditure yelibhetri leliwashi expenditure yelibhetri angani kakho yathi malini ibhetri eClicks angithi solibonini awuyingane eClicks uthenga libhetri ubuye ufake lapha ewashini Jesu abuka athi mvanami ubona ngisho libhetri ngeke uyekele ngeke help us my God, help us choir. Uyabona choir kwalunga kahle kithi kubalule ebandleni akufuneki sile ukuthi nasila ingoma ethi va kanti tindoda general tasenkonzweni asidinaka sinaka everything lenza ke ba committed in all church activities ithi nginaka nako konke lokwentekako ebandleni kokuthi kwentekani ngisite la ngingasita ngakhona without kube ngiyocela expenditure lokhu lengakhona kukwenda kwende lokumnanzi uNkulunkulu losezulwini uyakubona lokwendaba kwendela umuntu ukhonda uNkulunkulu Nkosi yami udaba seyena usukumela wena. Oh Jesus, oh my God, yes. Lokunye kubazalwane lokucishe kube kwekugcina unayindzaba ye good relationship with everybody, nayindzaba yebudlelwane naye wonke umuntu. The scripture lesisifunditolo sithite manje sithite zamela kuthula nabo bonke bami. Lendzaba ye good relationship with everybody ithi
Nkosi yami, akukameli silwe sihlabela kanye kanye. Noma ngabe kwentekile sangaboni ngasolinye because sibambe ingoma. Indzaba siyilungise masinyane. Kuze sithi uma simile la sime simbumbi. Ngingemi la kanlona lo lana eceleni kwama ngivani naye. Iyahisheka ingoma. Ubona umuntu akhweshele emongo. Mala hayi ngahlela nesizanele. Uthi ambuyisa sathi no, I'm okay. Ngiva ngicomfortable nangihlabela la ngemuva. Kanti cha akasi comfortable ubalekela nawo. Hayi kuthi ngumcomfortable nakamuva. Akafuni kuma eceleni kwanawo umzala. Uthi kumbuto ngabe ngilile ezulu lesiya kulo. Sisehlulana kuma kanye kanye khona. Uthi ngeke ngime. Kodwa ngosami sesidrage kangaka ngoba asisakhona nje nokuma kanye kanye. Rather ngime at the back. Kodwa nasijayiva sonke kanye kanye. Kanti ngisukile mina. Bantu thina ekhwaya uma simela sihlabela whatever spirit lesinalo naso sisithelela libandla. Siyasiphefumulela nje leso spirit lesi. If we are not united, as we stand here siministerisha, uvele nje lokungabi united sikuthelele libandla. And every Sunday we get an opportunity yekumala kugcwele kutena nangosami longakasinziswa amangale afika kanzi thina singekho united sibalekelana. Lendzaba ye relationship asalwane ithi thina lesihlabelela ekhwayeni sithanda wonke umuntu utakhela tihlobo kuye wonke umuntu. Waza wathi nje ngitala ngilangikhambule ngumzala wami loyo fast cousin njengafikile lo mzala wonke umuntu ufikile. Mangathi emzala fikile nalo ngumzala wakho emzala umzala wonke umuntu ufikile. Fikile nje atwa ngamzala. Nangambuthi uthi efikile ngumzala wakho mbamba akusuye lo wengadi. Utamthatha lo wengadi. Utamthatha wengadi. Kumele wonke wathi nje ngiwakabani umzala. Wakabani ngusisi wami. Hawu uyayiva lento ukuthi mina ngize kanjani? Hayi ngoba mbamba we have the same DNA yakankhambule yakabantu. Cha sihlanganiswa iDNA yelizulu. That is a very powerful DNA. Yendlula lena yekuzalana libo lokuzalana. Le DNA leyo. Hawu wena wafika enzaweni uphindze futhi uhambe kude nesihlo. Mina ngeke ngifike kulokhali bantu abakhethu nalena tiye nje sekunetihlobo tami nabomzala bami nabobhuti bami. Kubuya nje bhuti wami ye Jesu bafundisa ibhuti wami yes sizane. Mina nginabobhuti all over. Angidlali ke mina nge-relationship mntwana kethu. Angithi robi. Ngiyatakhela mina nhlobo ungahluphi. Tsanza wonke umuntu nje sihlobo sa nebakashongo nje. Ngathi ngana nje kuhlala nebakashongo baba badali bami. Fini abasena choice. Uyabobuka namake uthi naye ngumzala wakho utalwa ngilankhambule umzala wegazi. Uyabe wena kusona ukuglisha ukuthi mbamba wani mzala wegazi. Finish basalani kutoba mnanzi enkonzweni. Khona kutoba mnanzi ngisho sikhona kushaya umoya sikhonde kamnanzi. Sebo khonda. Niyambona khonda wama kamkhonda. Khonda wonke umuntu. Yakhonda uyabona khonda unalenye character ngizengema ukuthi yena umntwana makakubona. Wakhe wonke umuntu kuyahleka. Khonda yenda ukuthi sowile sowusukumile sebamthumile. Nakabuya thunya ngikhonda nje free spirited. That's what we should be as people who are saved. Free spirited. Hayi lokushuba ushube wathola muphi Jesu lo shubile wena. Wakuphi Jesu lamthola ushuba uyesabeka. Hawu uhlala uswaqile ye Jesu sonke siyahleka wena ke lokuswaqisela kuswaqisa from January to December. Sona ukhululeke thanda khululeka bo. Khululeka.
siyabaluleka mzala wami, mzalwane wami, sitohlabela kahle umshubo awuphele. Sishwala nje, sishwala. Ubaba bathi abantu bakithi nanamhla sishwala, sonke sidla sishwala. Bese kuyokushaya December, sishwala asikhululeke, sicela igrave nje into lethi. Ngikhululekile. Nkosi Jesu, ube ne-relationship lenhle, uhloniphe, ibe ne-respect neluthando, uhloniphe i-leadership, uhloniphe abafundisi, thande bonke bamfu. Hawu uNkulunkulu wami Jesu, njani nje ushumayela indzaba yelivangeli, uphindze wena kunebantu lobakhethako ukuthi ngikhulumisa lona ngeke ngizeke ngikhulumise, lona inceko, lona hawu uthanda wonke umuntu. Nababegule nje ngubhuti wami longaye emuva mayebe. Ngubhuti wami phela babegule ungisikoni wami. Mayibabe nabo babe be-RCC. Bahlobo bami bafundisi. Yewena. Mina ngidlali ngami. Angidlali nje ngami. Lento ikwenta kokuthi niyazi ukuthi lenza bebudlelwane bazalwane sita ku. Ikusita ukuthi noma ngabe soyahamba uyasamwela. Thatha uyahamba msana. Uzusisita ugcine elivangeli. Kuba khona lamagama la kawaphosayo. Uthi nasufika lena kuba lenzathi ungathi ngabe livangeli ngiyelekela abuye amagama emsana. Gcine uNkulunkulu. Uthi source. Hallelujah. Leadership emakamanzini. Yo sivana labo babe sivana. Niyambona babe mamba amakhosini. Angithi niyabona babe makhona. Umuntu aka health babe mamba. Uyakhuluma nje. Khuluma angithi nemuva epha emakhondweni. Uvamela into ohamba ngemakhwayeni. Esikhathini esiningi bakhanza bebena babenhlangatho thithulela kathi bese baba. Uvela thizena utela sisi. Nakangibita ngivele ngihleke. Ngoba ngiyathi ukuthi utawuthini. Avele nje athi bibi ligama athi ke lokuya le makhwayeni. Bibi kunje. Yona ngivele ngihleke athi babenhlangatho uthini kulo mntwana. Athi ngisho njalo nje. Sengishilo. Ngihambi. Lento beyisho ithi qhamu ngithi mayibabo angangibulala babe mama. Uyayiva? Sometimes ukhohle nokuthi Jesu uthi yebabe angeke sengiqale bobabe basebandleni bangathini. Hallelujah. Bazalwane asithandaneni. Sithandane njengebantu betshwala. Sithandane nje bantu betshwala bazalwane bathandzana into lengaye emuva. Lengaye emuva abantu betshwala angiphathi nokuthi babantwana abazalwane aba. Ngazi yokwenda ikhwaya lapha kubo. Abasuko futhi bangaba faithful bafike everyday ekhwayeni. Babeke into dabo la. Ngeke nje babe bakusokolisa. Uthi nabathi ake sengithi pha conductor ngumela athi pha. Phinza futhi ayithathe base. Ngiyabathi ba faithful labo abalovi lenkonzweni yabo labakhonda khona. Abalovi mntwana kethu noma lingana lithi qhi bayakhona. Abayibuki weather. Futhi nabaphuma lapho babakushana babe ngu5 or babe ngu7 emontweni lencane bayodilivana. Hey bayathandana labantu labaJesu wami. Abafuni nje kungena bona bangena ebareni soba baphume bangasiko soba. My God. Baphume bahamba babhekane. Nathi thina kwamele sikulele ukuthi sasesangena lana likharubhithi lithi noma ngabe singena sisobha nasiphume singasiko soba. Ngoba umnikati wenkonzo ufikile wasihlama Nkosi yami. That is why is-emphasis alenza ukuthi la kuma groups la sidibana khona singadibani nje kube iroutine kuthi siyahlangana ngolesithathu. Kufuneka simuve umnikati wenkonzo afika asihambele. Kube mnanzi lana sikonda leadership lenza biqala lapha kumfundisi akhethe nabo babe bakhale ngekhala kwabo babodwana bobabe nabo make bakhala ngekhala kwabo kodwana ngalesina fikele umnikati wenkonzo nathi sibosisi sikhala ngekhala kwethu sodwana mayibabo masifika Sunday angeke kuvalwe tikhala enkonzweni ekhonda
ngoba sonke usihambele uNkulunkulu. Sonke sithana sohlangana sathi Nkosi sihambele. We cannot afford ukuthi ungasihambeli. Uma sesifika sidibana la kwehle inkehlenkehle. Hey, Nkosi yami, ufuna moya simlangazelele ukuthi Nkosi konke kwethu kungabi nomali. Kungabi nomali bazalwane. Hallelujah. What is good? Sometimes babe ngiyadibongela kungabi naye umyeni. Kungashadi. Angizovela mfundisi wami ngithe sometimes. Mbambe lo sometimes. Phana neqiniso ngiyakhuluma. Noma ngavutha kwani mfundisi ngiyabuya ngima senses ngibe right. Ngithena bakithi sekuphelile nje. Ngiko ngithi sometimes. Malanga kafani. Sometimes babegule ngiyadibongela kungabi nemiyeni. Manje bazalwane bathanza indaba sebalalele indaba tethu. Kani mina ngi-update wena mfundisi wami. Kunento le ngayibona babegule. Ngathi ha! Ngeke ngilunge. Kulenye indzawo. Ishisa ikhaya revival ishisa abazalwane. Ebazalwane. Le ndzaba yemoya ngcwele kufuneka sonke sifinyelele kuyo. Kungabi khona abantu labantu abama-spectators. Sihanjelwe umuntu nje abe right yena akakahanjelwa. Funa sonke simlangadelele emoya. Iyashisa revival mfundisi ngixoxela wena sebangalalela nje nabathanza indaba. Iyashisa ikhaya revival 2 weeks baba. Naleli langa uNkulunkulu sihambele sonke siyakhala. Hey, kuyashisa ufikile umnikade wenkonzo. Kuthi kusashisa kunjalo athi kimi uNkulunkulu uvule emehlo. Somandla kodwa ngentandisi singisekherubhini nje. Athi buka ngala. Asho ngala kuleadership kulenye indzawo. Hayi eNgilandi eAOJ. Athi buka ngala ngakuleadership. Ngala kuboba bemagagula. Nibuke. Nangithi ngiyabuka. Somandla wezulu. Umuntu lomdzala. Loli elder. Lona ngetaka moya. Kanti moya yena kamati. Uhleti umuntu lomdzala uyathi uhleti nje nomnumzana ekhaya. Uhleti kanje. Usigatsile ukuthi asicetha tovala inkonzo. Unomali asikho nomali Jeff. Asikho nomali sikhona kuthina unomali. Uhleti kanje kuthi sivala inkonzo. Uyathi ngehla ngathi hehlele ngathi kodwa Jesu ngendaba. Akuphelanga 10 minutes wabamnengi. Ngabona wabuka ukuthi asikuqedile lokukhalela kangaka understand ukuthi sikhalelana. Wabaphakama. Bazalwane esikhathi sesishayile sesitacela sivale inkonzo sitaqhubeka emakhaya. Mayi. Kwakungathi ngabe ngibhakisha isuitcase yami ngibuye eSwatini. Jesu msindisi. Babe akaliva lijuba. Kuthi selikhona. Nayi ke lento lengithi ngiyadibongela sometimes. Sekuthiwa ke babegule lo babe longeva lijuba. Phela ngumyeni wazanele. Myeni wabani? Umyeni wabani? Wabani? Ngamane ngihlala ngentombatana. Myeni wabani? Wasizanele lo ngeva lijuba. Asingamlise. Yima ke ngeke mina ngiyakhona. Ibaba gulethu ngazonatha abantu uhleka. Hawu ngeke ngilunga uthi ubabe bani lo angabasho ukuthi babe bani ngumyeni wasizane. Sizane ngeke bazayo ngamane ngihlale ngintombatana. I cannot afford. Kufunana ngabe siyaphakama siphakame sonke bazalwane. Lenzaba yamoya ngcwele ayilangazelelwa ikhwaya yonke. Leriswa ke ngathi mfundisi sometimes kahle ukuthi ngingabi namuntu. Kungaze kuthiwe wami lona lo. Angeke. Ngokho ngeke kulunga ngamanye
Jesu Msindisi. Bazalwane, good relationship with God. Simlangazelele umnikati wenkonzo. Simlangazelele. Cela sifunze sengicacile. 1 Thessalonians chapter 4. Chapter 4. Sesifunda nje sithi ngcanca. So shayile vele ngihlale nginikhipha ngesikhathi kusele nje 5 minutes. Chapter 4 ngiyacela sifundzeni verse 1 to 3 na 7 to 8. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 3 na 7 to 8. Impilo lejabulisa uNkulunkulu. Bamba sithando sami. Bazalwane, niyayiva le topic ithini? Impilo lejabulisa bani? uNkulunkulu lena lebhekwe kithi njengamalungu ekhwaya njengelibandla. uNkulunkulu ubheke ukuthi siphile impilo letawujabulisa yena. Impilo lejabulisa uNkulunkulu. Hey my God. Funza ke siswami. Oh okay, funza ngeSwati. Ncese sithando sami. Ncese ngicela sifunze ngeEnglish. Ncese my darling uyazi. Ngicela nje sifunze ngeEnglish. 1 Thessalonians chapter 4. Vula lesinye isingisi ngoba ngibonile ukuthi unaso sivule. Akafunze ke nalowa 1 Thessalonians abesasho. Holiness and love. Yes. And now, beloved brothers and sisters, since you have been mentored by us with respect to living for God and pleasing Him, I appeal to you in the name of the Lord Jesus. To live and pleasing Him. Thine bazalwane kumele siplease God. Siphile nje ukuthi Nkosi sifuna ukujabulisa sende kahle phambi kwakho. Qhubeka anti. I appeal to you in the name of the Lord Jesus with this request. I appeal to you in the name of uthi Paula Nkosami ngiyanicela nganasi sicelo nasi with this request. What is the request? Keep faithfully growing through our teachings even more and more. Lokhu lesinifundise kona bazalwane asiqhubekeni sikhule. Paula uyabakhuthaza Nkosi yami. Verse 2. For you already know the instructions we've shared with you through the Lord Jesus. Verse 3. God's will is for you to be set apart for Him in holiness, and that you keep yourselves unpolluted. Man and God's will for you is to be set apart for Him. We set ourselves apart for Him. But the Bible says we should set apart ourselves for Him. As choir members, kukhona tindlu lesingatendi, noma lesingatendi, noma labanye labasindisiwe bangatenda, but because we have an assignment, we have to set ourselves apart for God. Hallelujah. Qhubeka bhuti. God's will is for you to be set apart for Him in holiness, and that you keep yourselves unpolluted from sexual defilement. Nkosi yami. Here is verse 7 and 8 and now verse 3. Verse 7. For God's call on our lives is not to a life of compromise and perversion. Our lives is not a life of what? Of compromise. Bese uthi hawu anganalabanye bayakwenza yekela labanye uthini kuwe Holy Spirit. Ungayi ngalabanye ngoba bantu bayawa bakhona khona la nkonzweni. Bakwenta nje ngoba sebawile bawele khona la. Bese sothi nawe bayakwenza bamba be set apart. Noma ngabe labanye bayakwenda wena set yourself apart for God. Awenzi. Ungacompromise. Ungacompromise salvation. Nakuthiwa nje ubangcwele. Nakuthiwa nje awuthinthi vele. Nakuthiwa akuthinjwa vele. Ungacompromise. Angani labanye yekela labanye ngoba uma sifika phambi kwakhe kuyobe kude labanye. Kutobe kunguwena uNkulunkulu. Nasifika
isihlalane sakwahlulela kuyobe kude ukuthi mina Nkosi ngenda ngoba nalabanye bebakwenza. It will be you and God kuphela. Qhubeka bhuti wami. For God's call on our lives is not to a life of compromise and perversion, but to a life surrounded in holiness. A life surrounded in holiness. Yes. Verse 8. Yes. Therefore, whoever rejects this instruction isn't rejecting human authority, but God himself, who gives us his precious gift. Verse 8 umqedzi. Bayafundisa bathi yabone kugcinile konke and asisho ukuthi angikagcini namanje siyanikhuthaza. Uthi kuko wonke lo rejecta le teaching aka rejected yini. Phinza and verse 8. Therefore, whoever rejects this instruction is Lamane ke and. Angathi la nkonzweni kufundiswa kangaka uboma ke kubo babe kuya ko convention kuyafundiswa kube khona nje uthi angeke mina angeke shema bakhohle. Whoever rejects this instruction funza and whoever rejects this instruction isn't rejecting human authority, yes but God himself. Rejecta ke sithi sakhiwa silibandla urejecte wena. You are rejecting God himself. Ngoba nakacela umzango kwathiwa make sicela usikhonde ku convention noma ekoteni uya kuNkulunkulu athandaza. Athi Nkosi libandla lakho leli ngumtimba wakho khuluma uNkulunkulu. Akhuluma uNkulunkulu uthi wabamtshela